One joine mukire. Nigetha ndimwire niguo. Na mutumia wa Murage etagwo Mama Zipi. Eguko tuhurire Mama Zipi ruhirwega. Hurrai Mama Zipi ruhirwega. Ruga gikorwo ithui. Nituonaga Murage ageka challenge ne tutangaga ri. Okay, wa Zipi. Umenye wa Zipi no atige Murage sitting. Aikarete haria akiria ngima. Uigwe o rimwe Murage video ine ageka TikTok. Anaona ndagite wa gutukia. Ona Murage ka Ngai ni akomaga thina. Wa Zipi ni mo watumia aria momereirie na makanyitirira Murage muno. Reke itu celebrate mutumia oyo. Thank you so much na karibu sana. Karibu sana wa Zipi. God bless you. Now, direda nigeta tuingirie mugeni witu wa gitio. Itana tabura kabuni icio ingi. Asante. Nera tuingirie mugeni witu wa gitio etagwo Gibson Murage wa Gitonga. Nigetha nake tumurehe guku. Na guku umuthi aini aria me guku ni aingi muno. Ndirona content creators aingi muno. Naona ndugu yetu hata ya Eric Omondi. Ndirona ginya our bishop wa JCM Bishop Ben. Na niwe presiding minister witu wa muthenya wa umuthi. Ndirona muini twendete muno oro nake haria ni kuingira maraingira etagwo Muigai wa Njoroge. Ndirona ungi our senior bishop etagwo Bishop Dr. JJ Gitahi ona ke guku reke itu mahure ruhiru wega. No niguonaga mbere ndaya mujetekerie tuingirie mugeni witu wa gitio. Pikul afaka haria tuingirie mugeni witu wa gitio nigetha uhoro ucio korwo wi mwega. My brother MC wa Muting'o no mujetekerie na gitio gikinyambe njete andu aria matuhete screen ici ciothe ici murorera haha metagwo NTS event. NTS wako happy? Haya tuwapigie makofi mazuri hawa. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Hamjambo. Huyu anaitwa Mike ama Njoro wa screens. Sisi ndio tumefanya hii setup vile unaiona, the lighting systems. Mnaionaje? Kevo cheza hii mataa kidogo. Watu maybe hawaja interact nayo waone namna gani. Na tumekuja kuzidikisha my younger brother Gibson Murage Modern Pacific tunapofungua this new branch MTS Eventive Solutions. Sisi tuna deal na events, audiovisual solutions like this, sound systems, tents, stage where we are, this kind of a stand. That is our business. Si tu congratulate Murage kwa sababu ya kazi jema. When I start like this, mahali nimesimama and seeing mahali Mungu anatufikisha, we can only tell God thank you very much. Ama namna gani? Wakati tunaona wazazi wetu wanakuja hapa wanatubariki na sisi tunashika biashara na tunasoga mbele. Si ndivyo? We trust God. So in case you have this kind of a setup, sisi tuko tu hapa Loiro. Tuko na ofisi pale Naivas, Kamakis, third floor. Tuko pale na ofisi and our big store along just after Loiro police station tuko hapo MTS Eventive Solution. God bless you. Na pia mta interact na crew yangu watu wote unaona hapa. In case you want anything like that, we are available to serve you and we congratulate my brother Murage for this achievement. God bless you. Asante Karangu. Asante sana, tumpigie makofi mazuri.
Asanti. Muini wa rwimbo raini arauga ati gutire njira Ngai atangigera onemwe. Ati ici nĩ ite cia sofa set cia ruta mwana Kenyeri cia murehe Nairobi. Nĩ kũrĩ njĩra Ngai atangigera. Ngwenda kũmwĩra kĩrathimo gĩkĩrĩte gĩthomo. Tondũ ũmũthĩ team ĩrĩa yandĩkĩtwo nĩ Murage nĩ team ya graduates, andũ mathomete makarĩkia, no boss wao nĩ Murage. Na nĩkĩo ngwenda baba mũhũrĩre team yothe ya Modern Furniture Pacific runene na marugame na igũrũ harĩa marĩ team ya Modern Furniture Pacific simameni. Nĩndĩramenya aingĩ me kũrĩa nja team ayothe na gũtirĩ ũngĩnora. Ũndũ kũnora nĩ kwa outshine boss. Niona ni ndĩmũrage. Na ni ndĩmũrage no njĩkĩre mũkana wanora ngabuta. Tondũ nduka iria twĩkaga nĩ ta ciaku. Hũrĩra itimu ĩno rũhĩ rwega. Ukaina haha. Kujeni hapa nyinyi wote, kujeni. Tuwapigie makofi mazuri. Njetereire menya kana Murage nĩ akinya. Rorai. Ndirenda muone ayothe mariaga kwa Murage, makanyua kwa Murage, magakoma kwa Murage. Team yote ya Modern Furniture Pacific kwaja uyu wagereire kana o kwa Murage. Haya, tuwapigie makofi mazuri. Ni team ya magegania muno, team ya magegania. Na nigetha andũ akwa nyuma menya kũrĩa ũrutaga wĩra, wajue unafanyanga kazi wapi, jina yako pekee na unafanyanga branch gani. Thank you. Njĩtagwo Samuel Muchoki kuma Nyeri. Ũyũ nĩ wa Nyeri, tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Wakinya Nyeri ũgakora Sam. Njĩtagwo Kirago kuma Nyeri. Ũcio nake nĩ bundi wa SGL. Kana kĩrĩa twatĩ agĩte gĩkĩ modern. Ni SGL. Kwanja kiu nikio kĩrathiĩ thikũ ici. Njĩtagwo Shohi kuma Nyeri. Ona ũyũ no bundi wa Nyeri. Tuwapigie makofi mazuri. Njĩtagwo Gerard kuma Nyeri. Gerard onake akoragwo kũrĩa Nyeri. Atia. Ijanisho. Uga wega. Ijanisho. Kuma Nyeri. Ati? Gideonisho. Gideon. Sawa, asante sana Gideon. Tarora mawoi Ngai. Arauga atiriri. Uyu Gideon. Na Murage Ngai aromũrathima. Gideon arauga niĩ nĩ thondekaga itanda mũno kũrĩa Nyeri. Mũhũrĩra irũhĩ rwega. Na thengio Murage nĩ tondũ wa gũtuoera Gideon. Tondũ we ndwarorire maũndũ ma Gideon, warorire kĩheo kĩrĩa Gideon enakĩo. Mũhũrĩra irũhĩ rwega. Thank you Gideon. Naitwa Kevo, kazi yangu ni rangi. Mimi ndo napakanga hizo vitu rangi. Wonderful. Si mnaonanga zinakuanga smart? Hiyo ni kazi ya Kevo. God bless you. Unataka bibi? Bibi niko na yeye. Ulikuwa unataka kusema aje? Niko sawa. Sawa basi. Najua najaribu kumwambia aende, anarudi. Sasa nilikuwa naona anaweza take advantage ya opportunity. Naona kama kuna wageni wanaingia. Guku mwenda kumenyaga ni makiingira no kurora haria. Njĩtagwo Susan, niĩ nĩ gũtuma ndumaga. Aya nao nĩo matumaga itambaya cia ite nigetha ithakare. Tumuhũrĩre rũhĩ wega Susan. Tuharakishe kidogo. Mimi ni Stano. Natoka Nyeri, bado mimi ni mtu ya rangi. Hii ni mtu ya rangi. Tumpigie makofi mazuri. Mheshimiwa wetu wa kutoka Nyeri. Mheshimiwa Gojiri wa Mbogo. Tumpigie makofi mazuri. Akwira huyu ni MP wa Nyeri. Liwe liwaro. Tumpigie makofi mazuri. Mimi naitwa Wambo na shonanga.
anaitwa Wambo, anashonanga. Ukuja Wambo? Are you taken for granted? No. No? Jesi aroiro. Inere ule iro moko igoro sokia thi. Shonoka. Aya kuja. Jitagwo Alex Mwangi and Gutuma Dumaga. Uyo nake ni Gutuma tumaga tumuhurira ruhuru wega Alex. Murega inyuothe. Jitagwo Daniel Ithuo na njakaga ite. Daniel Ithuo na njakaga ite. Haya, rĩu kuja ni hapa hata nyinyi. He. Murega. Jitagwo Samuel. Arutawira Deep Button. Wow. Ati wake? Deep Button. Icio nĩ nyamũ iria muonaga tarĩ ibungo ciĩkĩrĩtwo itĩ-inĩ. Ũrĩa wĩkagĩra nĩ ũcio. Jitagwo Titus, nyumĩte Nyĩrĩ, ndĩ bundi wa itĩ. Okay. Nyĩrĩ kũhana atĩa? Wĩna mũtumia? Nĩ ũkwenda? Oka. Ũrauga nĩ ũkwenda? Ngũrutĩre kũ? Tata kujira ni urenda mutumia. Naitwa Eric. Mimi ni fundi wa viti. Oh, fundi wa viti. Uko Nyeri? Okay. Jitagwo Kamani kuma Nyĩrĩ na njakaga ite. Sawa. Murega. Jitagwo Karo kuma Nyĩrĩ. Sawa Karo. Murega. Eni. Jitagwo Jane kuma Nyĩrĩ. Sawa Jenny. Good afternoon everyone. Jitagwo Beni wa Nyĩrĩ, the sales rep, Nairobi branch. Thank you. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Kuna mtu ameandika. Ako wapi kijana alikuwa anataka bibi? Ukosi. Simama. Simama. Umesema unaitwa nani? Ati nani? Titus. Oh, nimeona hapa kuna mtu ameandika Titus ni wangu na msimuroge. So, Titus, angalia inbox. Habari zenyu? Naitwa Anthony from Nyeri. Haya Anthony. Murega. Jitagwo Peter, njakaga ite. Sawa, jitagwo Peter. Habari zenyu? Poa. Naitwa Newton na nimetoka Nyeri, najenga viti. Kuna mwingine? Asante manager. Yes. Habari yenu? Songa hapa. Hello. Murega. Kwa majina ni Jimmy Mwangi. Ningetaka kuchukua hii nafasi kuwakaribisha sana hapa Ruiru. Tumekuwa na nyinyi bado ile pande nyingine ya Nyeri, watu wengi sana, wazazi, neighbors, watu wengi sana. Najua mlitia bidii, mliamka kutoka Nyeri ndio mfikie hapa mapema. Tunasema asante. Viongozi na waimbaji na kila mtu ningependa kuwakaribisha, ndio tuna mambo yanashika kasi. Najua tutakuwa na nyinyi hapa, msikie mmekaribishwa sana. I'm the manager. Asanteni. Asante sana, tumpigie makofi mazuri. Murega. Jitagwo Njoroge Samuel, ngoragwo the assistant manager na still ni chief designer wa kuria Modern Furniture Pacific. Wow, riu ungiona tathikiriria inde mwire na manager ni gucoka ha nigetha tuhe namba ya thimu ni tondu wa mundu wothe urenda kugura gite tondu umuthi ite citu ciothe cina discount. Tathikiriria yarata akwa nduka iria twarikia kuhingurirwo umuthi gite kiria kiumaga 100,000 umuthi ugukorwo ugikigura 90,000 na kwina lipa pole pole. Umuthi kindu giothe ukugura no ukore coffee table tondu kwina nyingi muno kuria neno no showroom no ukore coffee table ya 50,000 umuthi ukienderio 20. Koguo ambiriria guikara wibangite nigetha karurigi gakirengwo guo. Ona hari murata wako wetagwo Pastor Anthony Garoia wa kanitha witu wa Kingdom Seekers kuria Kitengera andumira 100,000 ro uguo anjira nie ndirenda unjagurire dining table. Naigua akuri andu ni ma move on na ndakwira utige kuhuthira dining table ya last year. Riu ucio ni gucenjia acenjia iri arahuthagira last year anjira ino ni nguru anjira ndimucagurire ingi guku akagira rucio na ni ariha onawe umuthi uma upromotete Murage na kindu gerera hau ukagura sturu
ugerere hau ukagura mugeka nigetha tukurie mwanake uyu witu. Ta riu mwecimu wa Ngũnjiri wa Mbũgũ kuria gwitu mukawa uyu